ole mim kut thlani somthum September ni to ber kan lo thleng ta reng mai ole kan ril rulwa tu ber Israel le Hezbollah in dona kan puang le dona atop lama iwen-AH Israel Prime Minister Thusawai kan ngai thladon bokani Hezbollah leader Hassan Nasrallah Israel Operation New Order kalpui na ada thatani nuwa in beiton na lian taka chun zom zela Houthi lam chuan Nasrallah thi na phubalak tumin Israel an ron kap velea ma se Israel chuan na takin na chang let Israeli indo thlona thahnem tak chu Yemen-AH helpol Houthi beiturin an phit chuak ngal piat maya Yemen longchol mun Houthi tena an man tangkai mek su an bom le ta chiam mai Houthi hian ti fu anin ti te chiam lo mai thei Israeli Air Force chuan cholni khan airstrike bon tak an kalpuya Yemen military ten an puan dan chuan tun hnaya ballistic missile manga Israel beina chan let na ani thuan soi hei hi July thlanua lian tham taka Israelin Yemen-AH BEIHPUI ni na niya an be masak tum khan hodei da longchol muna oil da na bom pui chu Israelin an kapal chiam maya kha Houthi ten Tel Aviv drone manga an beina Israel mi pakhat athi nuwa ani Houthi and Coal Health Ministry chuan thu chua siamin Israel beina hnung ber poi khoina thlenga hian mi pali an thi a mi som ni pakwa an hliam tia soi cholnia Yemen BEIHPUI thlak huai hot chu July thla Israelin Houthi BEIHPUI khan Israelin Houthi a BEIHPUI khan a lian zoka IAF in nimin thlengin Lebanon Gaza Strip Syria munte an beilain Israelin Yemen lam hian hrut telve a Israel chu kil rang atangin an beiron ani ber towa multi-front war kara Israel chu atal na hle inrin ni khan Houthi ten central Israel a missile an ka alu chuan chiat na lian a thlen lova chiat na lian thlen lovin lo ka thla kani Firfiak Paul hian Ben Gurion Airport Prime Minister Benjamin Netanyahu an New York atanga aron holaya atum na mun chu bei ani thu soin ma se chiat na engma thleng lo cholnia thu chua siamin sipai ta chuan Israel atanga kilometer sang khat zariat vela hla Yemen-AH BEIHPUI THLAKNA an kalpui ti soin he BEIHPUI THLAKNA hian IAF thlo na tam tak fighter jet refueler le spy plane te po an tel ti an soi F-15C hi tui bom khata fuel thun hian KM sanga zanga somnga athleng thaya F-15E hian KM sangthum zariat bor vel athleng thaya Israel F-15I ram po hian chu tiang range chu anei boka Israel hian F-15 Eagle United States siam hi samruk paruk velan service tira F-16 Fighting Falcon United States siam tho hi za som sari panga velan nei boka F-35 Lightning II hi United States siam tho ni in som thum pakwa Israel hian an khal meka a aya tam order an langak mek bok Israel indo thlona ta hian tuna Yemen-AH BEIHPUI thlak tur hian kong thui tak an zo angaya akara hian tumleilok na tur omlova mel maram vekania chimlam atangin Suez Canal zo in Mediterranean tuipui chunga an thlok zela chimlam ram latak Yemen lut lavin an longchol mun le Houthi sarkar na sipai munatana an mante longchol na khopui hodei da le Yemen khothlang lamaras isa longchol mun te chu an va bei chiam mai IDF hian power plant le pot pakhat oil lak lu na atana man thin chu an bei tel boka tuna Israelin a bei na mun target infrastructure le longchol na mun pot mang hian Houthi sarkar chuan Iran ral thuam le hebiala hian an transfera sipai bungra chi rang te po supply ni in oil po Iran atangin Yemen-AH lak lu thina niya chung mun te chu IDF jet te hian an bitumani he BEIHPUI THLAKNA awang hian longchol na khopui hodei da mun tam zoka power tlak cham wangin mipui ten harsatna an tok IDF chuan he BEIHPUI THLAKNA hi tun hnaya Houthi ten Israel beina na ballistic missile an ron ka chhuah chan let na ani thu an soya tun thachung hian Houthi ta chuan Israel hi voi thum an bei to a an hnung ber chu inren ni khan ani kum enge moza chung khan Houthi te hian Iran kai hruaina le sumpek mangin ma an la renga
Iraq sipai pol tenen thok hovin State of Israel bei tumin regional stability rambial himna ti chiat an tuma khovel pum huwa pa zalen taka longkal ti buai tumin ma an la reng bok IDF hian Israel state mi puite ta na hlo om zong zong do dal na konga eng anga har sa po a hnaya mo a hla emo na tho chhun zom sel an tum IAF command room atanga BEIHPUI THLAKNA viltu defense ministry of galan chuan exa aposa kan thu cha hi chianga kan tan chuan khoilai mun po hlalu ko omlo ati IDF Chief of Staff Lieutenant General Harji Haveli chuan Israel chuan mel mahlazok omte abei thei tia soi Yemen rama BEIHPUI thlaklai hian senior officer te akom na Haveli chuan hun hlatak thleng tur kan ni ti kan hrachianga hei aya hla po kan thleng thei dan kan hrachiang hle bok chuta chuan dik tak le chiang taka beidan tur po kan hrachiang hle ani ati hei hi thu cha ani lova thil ti ani Israel Air Force Houthi Major General Tomar Bar chuan IDF in a video anti chua chuan Israel mi pui te ti chetu emo ti chet tum tu apiang te chu kan lu chil se langai an hnen kan thleng ze lang ati Iran Foreign Ministry thu puang tu na share kanani chuan Yemen bei hi adem thu soin thu chua siamin power plant le fuel tank angchi mi pui momo petu mun ma te chu civil infrastructure te Israel hiana beyani ati Iran chuan Zionist sarkar Israelin indona adu na le indona konga zo indona kong athlana wang hian rambial le khovel muanna himna regional le international peace and security a ngong lian tak anei chhome kani ti in an thu puang tu na share kana ni chuan a soibel bok in rinit lai khan Yemen atang ni Israel chimlam chu surface to surface ballistic missile manga ka ani a chu Israel air defense te chuan Israel bo ruaka aron lu ma in an lo ka phla ani he missile hian Israel chimlama siren ati chuaka hei hi sarpnal tla hlo wangani an ka thlak ke them hi Jerusalem area mi pui chen na tizurs hadasha bula atla a chiat na tle mathlen ni in police ten an soi Iran lo phuti ten Israel do dal na su topsan ani don lo tia an tiam hnu loka missile hi ka ania hei hi Hezbollah hruai tu Hassan Nasrallah tha ani chanlet na ani bok Houthi hruai tu chuan missile hi Prime Minister Benjamin Netanyahu an New York atranga Israel a hona Israel a thumlai hun ne na in mil tura ruam man ani thu le a hun taka kalpui ani thu soya televised address a thu soin Abdul Malik al Houthi chief chuan Nasrallah thi na chu a hlotling lafang ti atiam bok Prime Minister thlona wing of Zion tia hriat chu siren rik ma minute somthum panga vela Israel rama hian a tum manani Houthi te hian in rin ni jing khan BEIHPUI an thlak na mo phurna an la a an ti ani thuan puang hala Tel Aviv a sipai target a ballistic missile an kap ti soin Ashkelon vital target sipai mun poimo target poimo tak taka te drone an kap bok ti an soya ama ero chu IDF te chuan Israel ram thleng tur drone engma an hriat lo thu an soi tun thlatir lam khan Houthi te hian Tel Aviv a surface to surface missile khomola tanga ka chhuwa chi khomol beina missile dangan lo ka phlatoa a then chu an lo dang boka missile atanga sarpnal missile ke them chu Ben Gurion airport chimchak lam kilometer klem te vela hla a munzau taka an tla ani Houthi te chuan thlasom pakhat chung khan Israel ballistic missile cruise missile le drone zani somni chuang an kap toa atam zok chu chimlam khopui eilat lampanin ka ani Hezbollah ang bokin October ni Saria Palestinian firfiak pol in Israel an beihnuwa Hamas thlop nan Houthi te chuan ma an la tian puang Hezbollah official senior Nabil Khawuk chu inrini khan Beirut khopui pon lama Dahia Israel Defense Force airstrike athi vele ta ti sipaiten cholni jing khan an puanga hei hi Lebanon a firfiak pol laka hrem na BEIHPUI thlak chhun zom zelani laia thlengani IDF soidanin Khawuk hi Hezbollah Preventive Security Unit Commander ani a
Terror Grupa Central Council Member Senior ni bok Hezbollah ruai tu dang tenena in nei tak in close tak angangai ania Israel state le ami puite la ka fir fiak baina chakso ka kalpui na konga direct na in rola tun haya po atelani ti in Israel sipai thu chua chuana soi khau khian kumsang khazugo somriat chhokhan Hezbollah hi azoma ama in executive council a Lebanon chimlam bial deputy head na lo chil to ba ka executive council a deputy head na thok to bok Cholni Khan Hezbollah chuan Southern Front Commander Ali Karaki Lebanon chimlama firfiak pol sipai thilti na mo phurtu athi thuan nem het boka Karaki hi Hezbollah Houthi Hassan Nasrallah ne na in thurwal in nei tak an ni a Israel BEIHPUI THLAKNA khan an thi ve ani IDF in Beirut nasataka BEIHPUI THLAKNA manga leinhoi bangkar an ti chiat na khan an thi ve a Karma satir lam khan Israelin tha atum na atangin hepa hi alodam chuak to bok Cholni Khan IDF chuan fighter jet 10 Lebanon a Hezbollah target tamzok chuan beya an ka pani kha tin Cholni masa khan Israel BEIHPUI THLAKNA rocket launcher le firfiak polin ral thuam dana atana an man thin building te po IDF te hian an be Lebanon State News Agency chuan Cholni Jing Khan Israel in Lebanon mar chaklamat thlona manga BEIHPUI an thlakna mi som pakhatan thi ti an tar langa Al Ain khua a thi jinga then khat chu Hezbollah member an ni le ni lo fin fi an la ni lo thung Karma sakhan Israel in Hezbollah firfiak pol na sataka abe nuwa Lebanon a mi zaruk somthum chuang an thi to a mi sang ni chuang an hliam to ni in ram chung health ministry chuan atar langa Lebanon health official te soidanin thijinga hmunli atanga hmunli athena hmun khat chu meichhe le naupang an ni thu an soi Israel chuan thijinga hian Hezbollah operative an tamber tia soi thung tun thlatir lam khan security cabinet Israel chuan Gaza Hamas nena indona kalpui me kata na official goal a siamte anin dona an thil tumte an update a October ni riata tanga Hezbollah ina an beina awanga mar chhak biala cheng klan chhia te Israel mi te chu him taka an chen na hmuna hruai kir le chu indona Israel thil tum zinga an da tharani chu thil tum ti hlotlin nan chuan IDF fian Hezbollah ten an ho te thu an pek na an kai hruai na room le an in biak po na tele an in rel bol na hmun poimo tam tak an ti che to a Ramri biala an sipai le ral thuam chakna an theina te Israel chuan a thria sak mola firfiak pol ratuan force elite unit bei an tumna chung ho tena Israel bei an tumna chu IDF jet 10 an nuai bo zel bok UNHCR puang tu chuan inrin ni khan Lebanon ral tlan zong te chu nuai ni sing khat sang khat jathum som pakwa an tling to tia soya heng zinga hian Israel in tho tan nikal ta a thlona mangana sataka BEIHPUI THLAKNA awanga mipui tlan chhia an pung zuala target sang khat zaruk zet Israel in Hezbollah mun ma a be atang khan mi nuai khat sing khat sang ret zet Lebanese mipui ral tlan an om thar bok in beina alakal zela Israel mel ma te chuan kil tin atangin Israel an kap meka Israel hian anhnaye mo ahla emo kan tan hlo om chu kan pan zel don ani Yemen po KM sang khat zariat chuanga nia ma se Israel in do thlona rual thlona tuipur refueler aircraft tenen riptakin thok chuakin Houthi mun ma an va chu cheboi mai ani chutiang chuan Iran po hian Lebanon na sipai tir an soiria ma se Israel chuan Iran chu chelo turin an volet boka Hezbollah ten an lo kap vereng boka he boina hian enge ngong anei zeldon enge thleng zeldon kan ngai chang zeldon nia ole tuna chuan karma satop lama UNO Israel Prime Minister Netanyahu Thusawai kha kan ngai thladona Israel lam ngai ventu te kan that nema wangin an Prime Minister hian eng thu nge asoi puang chhong lawa han liam tir mai kha awi om hle in na hriata chuwangin thiamang angin mizo tongin kan ronda chuak don ani engki matok to ti in Hezbollah chungchang a soya Iran po avo ngal bok pile pu za om tak te u in hriat angin kumin hian helai hmuna hian lodin katum hran lova
kan ram chuan in do na men lo ma chhona kan mi le sa te sa him na ngai tu in kan ram chu chan him kan tum me kani ma se he podiama thu soi tu tam takin kan ram chung thu dik lo le kan ram chung changa thu dik lo le an soi chiat na tam tak ka hriat nu hian heta local lo thei lo ni in ka in shrita a kami te tan thil tangkai tak soi turin heta hian ka local ta ani kan ram ta na thu dik soi turin ka lo ding chuaka tin heta hian thu dik chau ka soi don boka Israel chuan remna azonga thil dang zong a in remna adu ani Israel chuan remna an siam to thina tuntuma po hian remna an siam le dona ma se kan ram le namti boral tum tu melma an man hlel hle a ni tinin in do na kan ma chhona heng hola ka tang hian kan in veng turani heng tual tha mang le nun rong tak tak kan melma te hian min ti che du tok mai lovin kan civilization thlengan nuai chiata ti borala kan rama ro rel na ken ko le hun thim taka kan ram chu min hruai lu ve kan tumani nikum lama heta thu ka soi khan ram tiam kan lu don la ya motion Israel mi puite ma a alo da to ang khan hun kal to kan du thlan na kha tun hu hian ram tiam chu kan lut ngei turani kan du emo du lo emo kan ma chhon don ti kan soya mosia chuan kan thil ti hian nakin loka kan thla te hne na mal som na emo an che emo chi beibuk na emo kan thu tiam tur chu a hril don ti min hrila tin chu ngei chu vo in hian kan thil ma chhon tur kan ma du thlan na in chhop chu ani Saudi Arabia le Israel in kara normalization deal chu amma a in hnai to zok ni in alanga ma se October ni sari khan thil rap thlak taka ron kenga Gaza atangin Iran thlop Hamas fir fiak sang tam tak chu pickup truck le motorcycle in Israel raman ron luta ngai tua phak lo khop poi khoi na rap thlak an ron thlena mi sang khat jan hi vel chu rap thlak takin an thata mei che an pong suala lu an tan saka no te te an nung chungin an hala chung ko tam tak an suat re mani kha Hamas ho hian ram sang khwale tuya tangin mi jani somnga pakhat chuang an rubawa Gaza alung ina an hruai luta Israel hian heng mi man zinga mi za somnga pali chu an rama a hruai lut to ani a hruai kir to ani heng mi te zinga hian mi za som pasari chaunung damin an lo ho ka tiam du chewani hostage la om te po an ron hruai ho ma chuan kan hruai kir ma chuan kan chol lowanga an chung te then khat po voin hian kan bula an oma kan zinga hian Elis Litvi a oma Afapanova Music Festival culture bawani heng tual that tu ram huai te hian an hruai ta ani Kobi Semerono Afapa Jonathan chu rong taka tha ani boka arwang chu lungin thim tak Gaza Hamas te chuan an lalut bokani Salem Alatras auna pa Mohammed Arab Israel sipai huai sen chu tha ani boka arwang po Gaza la kaniya tin chutiang bokin Ifat Haimam afanu inbar ruang chu music festival a ngei chuan na sa taka ngai sakin mu ani kan zinga hian Sharon Sarabia umboka auna pa Yoshi chu tha aniya auna pa upazok elitan po atong trai na sa hle Gaza mitang angin ala renga anu yochevet chu chhuwa zalen na ni to a mase apa odet chu Hamas ram huai fir fiak rem huna chuan ala rengani katiama che imangai te chu kan hruai holeang pile pu te u hemison hi kan hlen chhuwa malo chuan kan top san mai don lova nikum October ni riat khan Hezbollah chuan Lebanon atangin min ron beya chumi hnuwa chuan kan khopui le mun ranga te chuan chet la in kan mi te chunga te kan fa te chunga te rocket sang riat chuang an ron kap to ani kar ni hnuwa Yemen-AH Iran thlop Houthi te chuan drone le missile mangin Israel chu an ron kap ve tran boka hetiang beina voi jani somnga Houthi te na min beina zinga a ron thleng masaberani min ron beina masaberani nimin khan Tel Aviv an ron be boka Syria le Iraq te Iran Shiite militia te chuan kumkal ta chung khan Israel hi voi tam tak min be to bok Iran ina fui porovangin Judea le Samaria Palestinian firfiak te chuan chulai hmuna le Israel rampuma BEIHPUI THLAKNA voi tam takan nei towa tin nikum April thla khana voi khatnan Iran hian ram chunga tangin Israel chu direct hina beya drone cruise missile le ballistic missile
avain zathum chuang zatin min ka pani kha Tehran ram ro rel tu te ta na thu cha ka nei chu min vuak chuan ke ni point kan vole tang cheu Israel kut sei tak hian a thlen thei lo na hmun om lova tin Middle East pumpuya po kan che chua kang Israel sipai te hian huai sen na mak tak mai le huai sen taka in pek na nen an beile dona kan chak me ka ni Israel chu he in dona hian Iran laka in veng me ka kan tan he in dona himal som na nge an chia ani don kan la chiang lo hei map karon ken hi ni kumlama karon ken bok khania hei hi kan mal som na don na tur me pani he map hian chiang takin Israel le kan Arab tho puiten Asia le Europe inzom khom na tur kong puyan siam la ya tar langa Indian Ocean le Mediterranean Sea in kar chu he kong pui mang hian pal tlang ani dona rail kong energy pipeline le fiber optic cable te kan da anga hei hian mi tluk le ding on ni te tan thazokin rong a bolanga tuna chuan he map pani na hi han ente an chedong me pani hi Iran in Indian Ocean atanga Mediterranean thlenga asiam le ati khotlai arc of terror me pani Iran in rolna Iran poi khoina me pania international waters wa ya khara sum don na ati topa nam rong rong te nun ati chia a mi mak ta duai tam tak te chunga hreom na athlen bok he thil hi Israel tan chuan an chia ani kong le lama chuan beidon na malam hun thim takani Iran BEIHPUI THLAKNA hi enfi ani lo chuan Middle East ram tam tak tan thil lo om takani don ani achan chu Iran hian Middle East ayal hla zoka radicalism chu the daratum ani chu wangin continent panga afirfiak inzom na siam na tur suma pe ani chu wangin khovel pum ti chethei tur nuclear warhead atan ballistic missile siam thin ani hunrei tak chung chu khovel in Iran chu alo thlop to a chung lama inti du da na chu amit tidel tu ania pon lama tanga tharum thona chu na mita tidel bok ole chu thlop na chu he thil hi atop ngei turani tin chu Iran thlop na chu tuna hian atop ngei turani mo phurna nei sarkar te chuan Iran beina ti top konga Israel chu an thlop mai ba ka Israel an zom turani Iran nuclear al thuam program ti top tumin Israel an thlop ngei turania he UN body le Security Council a hian thlaenge mozat nuwa kan ngai tua ho ngei ka beisei tin Security Council chu Iran chunga mala turin kangena achan chu Iran in nuclear al thuama mu ngai lo nan anei ngai lo nan thei top kan chhuwa ve ka ngaya kumsom chuang chu Iran nuclear program chungchanga khovel hi ka vo khan lok towa kan thil ti hian he program hi kumsom velina ti khotlai mai thei ma se kan ti top lo kan ti khotlai mai zo kani tuna chuan Iran chuan a nuclear program chu ral thuama tan siam atum ta in ram zong zonga muan na le rem na siam tur le khovel pum poya muan na le rem na athlen theinan chu tiang chu kan phal tur ani lo tin hei hi ka soidu Israel hian chu thil chu athlen lo nan thei to pa chuang chu wangin pi le pu za om tak tak te u kan ma a zo na om chu a ol sam hle heng me pan ni ka mu tir che u si nga hian eng hian nge kan malam hun tur siam don Israel kan Arab tho pui tele khovel sarkar dang zong zong tan rem na le hosak na mal som na ani donem ani lo le Iran le a ai o tu te a tho pui te mun tina thina le boina thlen tu te hi kan pum zel donem Israel chuan du thlan na siam to mal som na kan thlanga ti chuan ma son zel kan tum ta ani kan Arab thenom ram tenen rem na zongin tho ho na kan siama chuti rualin chu rem na ti che thei fir fiak chakna te chu kan do bokang Hamas ti to pangaya ni kum khat don lai chu IDF ami pale mei chia hoi sen tak tak ten Gaza thu nei tu Hamas fir fiak si pai te chu om zenei takin an lo ma chhon to a sang ni som ni pathum October ni saria Israel ramron bayani khan chu fir fiak pola chuan fir fiak sing li velan oma rocket sing khat sanga chuang an ron kap lut to ani mel zathum som nga zeta thui fir fiak lei hnuai kong tunnel New York subway system aya lian zok lei hnuaya hian inkalpo na turnet u kan naya chu nga tang chuan lei chung le lei hnuaya chiat na an thlen thin kum khat nuwa IDF hian heng fir fiak zinga achan ve aya tam chu an da tha to a an rocket da na mun ral thuam za asom ko chuang an ti che to a
an firfiak thil ti na tunnel network an pindan poimo te chu IDF chuan an ti top to a sipai chakna te na mangin Hamas a firfiak battalion zong deuh thaw chu kan ti cherem to kan ti boral to battalion somni palizinga somni pathum chu kan ti boral to ani tuna chuan kan hne na kan indo na hlotlin na tur chuan Hamas in indo theina an la nei an chakna tlem te la om ti chiat chu kan mabak le kan tumber la nia firfiak ho tulian berber te kan da thatwa firfiak infrastructure la om te chu kan ti chesel bokani ma se chu ti chung zong chuan kan mission thiang hlim kan mitang te in lama hruai ho chu kan ngai tua renga kan ril ruwa tangin kan pai bo ngai lo chu mission chu azo ma chuan kan top don lova tuna chuan pile pu za om tak tak te u Hamas sipai chaknan na sataka atlan yam chung poin Gaza hian 8 agency ten chom dol na ei tur sem tu ten Gaza a an chok lu ei tur Hamas firfiak ten an ruk saka wangin Gaza rorel na thunei na engama zatan la nei thayani Hamas hian ei tur an ru a chuta chuan aman an tisanga tranpui ngai le ril tram zok te ei tur mangin an pum an choma chuta chuan an mi te hne na tanga sum an lak sak te mangin an ladam kho chuak ani ei tur an ruk te chu man to takin an hral le a chutiang chuan thunei na an lek ko thina ni hei po hi ato pangai ti top tumin kan thok me kani tin a chan na chu ol sam hle a chan chu Hamas hian thunei na achang renga ni chuan Israel chu an ron beile anga ral thuam asiam le anga Israel chu a beile ang an intia mangin an ron beile nge yang chu wangin Hamas hi kan vui lia mangai ta ngai tuate Hamas hi an omrenga ngai ti soitu te tan chuan indo zo nuwa gazatan in pe mai ro se indo pui pani na kumsang hazko somli panga a hne tak nat ji te chu German din tharle theina tura thatho tir phal sak chu han ngai tua theilawani anui zatla khop mai tuna po athleng don lo hei wang hian Israel hian indo na azo huna Gaza a Hamas chanvo engpo an hol don ani Gaza khopui lua le hi kan tum lova kan tum chu Gaza sipai ro rel na dik lo hi pai thla kani chuta chau chuan he round of fighting hi indo na round hung berani nge yang ti hi kan ti chiang thayang Gaza a tual chung civil administration mi pui en kol na le ro rel sakna remna zonga mala tura inpek na thlop turin regional le partners dang tenen tho ho na thatak nei kanin pe to ani hostage chungchanga ero chuan Hamas te tan thu cha kanaya chu chuati ro kalti ro an vai hian vo ina la dam te chu anung chugin kan mule ngai turani rap thlak takai in tha te ruang chu an chung te hne na in pelet turani vo ina kan zinga lo telve kan ompui an chung kwa le Israel rama midang te hian an mangai tak te tan chol na mun nei an phu ani pile pu za om tak te u tuna hian he in do na hi atop thei to ang thil thleng tur om chhun chu Hamas anin peka ral thuam an tuna miman zong te an chhuwa zelen chau ani to ang Hezbollah hian du tok ro se ti hi ka soi du ani Israel po in Lebanon a Hezbollah an ne angai tunlai khovela firfiak pol Quint Essential Terror Organization chu Hezbollah te hi an nia continent zong huap zoban sei tak tam tak tentacle chan naya Bin Laden ti lo pol dang zong ain American le friends mitam zok an that to ani he UN pindana aram ai o aron thu churam mi puite chu tam tak a that to ani tin kumsom hi kal ta chung khan Israel chun na takena bei to bok Hezbollah chun Israel marlama khopui mi ring bitna mun chu tharau khopuya chan tir to chu wangin he thil hi America a thil thleng tur angin ngai tua turin ka du cheu ani han in chan ta ula firfiak te hian El Paso le San Diego chu khopui tharau ghost town a an chan tir ani chuan han ngai tua te ti chuan he ti hian in zot la America sarkar hian engchen nge chu tiang chu ator thayang nikhat kar khat thlakhat nikhat lekpo ni se an tuarin ka ringlo an tuar thain ka ringlo ma se Israel chuan hedin mun rap thlak takhi kum khat don la ya tuar to ani ole voin hian heta hian engkim top to ro se atok to ani ti soi turin kalo kala
kan mi puite him taka an chen na ina an kir le thei ma chuan kan chol lowang kan mar lam ram ria fir fiak si paila October ne seria thil thleng anga che tum tu te hi chiat na ron thlen an tum hi kan pom don lo kum som pariat chung zet chu Hezbollah chuan huaisen takin UN Security Council Resolution 1701 kan ram ri atanga si pai son chua phut na chuan kalpui du lova chuai chuan Hezbollah chu kan ram ri thlengin an ron in son nai ta zo kani kan khotlang kan mi pui chen na ron lu chil tu min arukin terror tunnel arukin lei nuai kong an siama mi pui le si pai thliar rang lovin kan kho pui le khua te rocket sang tam takin an kapa heng rocket le missile te hi si pai hmuna tang ni lovin an kapa rocket le missile te ju skula te damdoi ina te apartment building a te le Lebanon mi pui mi mal che na ina te an da nuwa an ron kap thin an mi te chu hlo oma an da garage tina roketa veke moti mai turani tunkar chung khan Lebanon mi pui te hena heti hian ka soi Hezbollah hoten intan thi na kong khar an hon lai hian chumi atang chuan tlan chuak ro Nasrallah hian Lebanon chu khwar khuruma hruailu chu se hei hi Nasrallah thi ma hret khani nangni tenen hian kanin do lova Hezbollah nen kanin dova inram haijaka kan ram ti chiat tum tu Hezbollah nen kanin dovani Hezbollah hian indona konga thlan chung chuan Israel hian du thlan tur danga nei bik lo tin Israel hian he indona azuan lua kan ram mi puite him taka an chen na ina hruai kir le turin dikna anei kan ram mi puite him taka an chen na ina hruai kir le turin dikna anei chu kan tingai bokang tunkar chung chau khan IDF hian Hezbollah rocket za zela tam tak an ti chia khang ho kha kum som thum chung zet Iran sum manga siamani Israel thisen chau ni lovin American le France thisen chhuatu sipai ho tulian berber te kan nuai chimit zela tin kan thil tum zong a thlen ma lo chuan Hezbollah hi kan timwal pho chhun zom zel bokang pile pute civilized society zong ti che thei fir fiak rual ho hi ti bo kan tum tlatani mase Middle East thermal som na hi kan hriat chian tak theinan chuan kumlikal ta Abraham Sakot manga kong kan siam chu kan chhun zom zelangai apoi mo bera chuan hei hian Israel le Saudi Arabia inkar remna thu thlung ro pui taka siam ti na niya kasoi du chu Saudi Arabia nen hian hetiang remna hian eng mason na engmal som na zozai nge min thlen don ti hi ni pile pute Israel hian du thlan na siam to a hausak na le muan na nen hun eng tak nei turin mason kan tumani Iran le atho pui proxy te po in du thlan na an siam to boka hlo na le indo na hun thim taka chuan kir le an dua tin tuna hian zo na ka nei chu zo na chu ka zot che ani eng du thlan na nge isiamang inham chu Israel te nen an dinga ngem democracy le rem na ne ni ding do nem ani lo le Iran dictatorship rap thlak tak mani mi te thunun tu le khovel mun ranga fir fiak te thon chuak tu nen in ding tlang don zo kem ni he thil tha le thalo indona hian inhnial na a turani lo Israel bula idin hian nangma hlut na le idu zong te ta ni ding ti na niya ni kan in venga mase tharum tho na le hlo na manga kan nun phung ti chiat tum tu kan mel ma in ang tlang laka po kan hum him pa ve mek bok chewani chu wangin he thil chungchanga hian buaina tur lo thil tha chu sual angalan tira sual chu tha angalan tira ni kan chunga chiat na rap thlak tak thlen tir tum tu mel malaka kan in ven hian Israel chu ti chiat vek tumin diklo taka pu ani na moral confusion hi kan muani tin Israel sipai ti dan anglo takin mel malam hian civil mi ta thina le chiat na an ngai poi molem lova Palestinian civil mi te harsat na atanga an chhuwa theinan phone call voi makta duai tam takin kan hril towa Tehran le Gaza Iran thlop guns norhoi hot tu ka phlum tu meichia an sam khu lo wanga that tu wantlang hmuna gei te khai hlum tu guns te chu an thlop ti an hrelo emni US Director of National Intelligence soidanin Israel laka norhoi hot tu tam tak chu Iran hian suma pe a fuel la pe boka tuin nge hria tuna norhoi hot tu then khatemo he building pona norhoi hot tam tak emo po ni se
mi puite kum sang thum kalta kan chatuan kho pui Jerusalem alal Solomon a khan in zawaya riat chian tak thil apuang chuaka ani chuan ni hnuaiah hian thil tharom lo ma se thil pakhat chu hnial rual ani lo United Nations a hian thil tharom lo ti achiang ole space travel quantum physics le artificial intelligence huna hian mission khatan chuan soisel tur le soisel thei in hnial tam taka oma ma se thil pakhat chu hnial rual lo om United Nations a hian thil thar om lo ti achiang kan hena tang hian chhut la he podium atang hian kumsang khazko somriat pali khan UN a Israel ambassador kani lai khana voi khatnan thu ka soi towa ka maidan speech ani ka thu soi voi khatna ni chu chu kum somlikal ta chi khania tin heta hian ka thu soi ma sabera khan Israel ram chu he UN body atang hnot chuak tura rotna om daudalin thu ka soi ani kum somli nuwa chuan chu rotna ne na in person takin Israel ram chu kan hum him ta ading chuak ta ti kan mu tin tuntuma hian tuin nge charge la a hruai tu Hamas ni lovin Abbas ani Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chungchang a soya Israel ne na remna du nia soi thin ani chuti rualin October ni saria mi pui thana rap thlak tak thleng chu aladem du lova Israel le American te thattu firfiak te hna hian summak ta duai zatam tak ala pering ani pay for slay ti ani tual I tha tampa ule hlo I mutamang tin Israel ram omzel theina tur dikna le Israel inama invenna dikna anei daudal na konga diplomatic warfare ngetak Abbas chuan ala nei rengbok UN anti-Semitic UN atanga judaram pai chua tumna kha avoi khatna le om chhuna la niya United Nations chuan moral lama ming hliauna ala nei chhun zom zelani he institution za kai thin hi mun tina miza omte mit muwa musit om takena siam ta ma se Palestinian te tan chuan he UN in thim tak hi home court ani he anti-Semitic bal su pa hian eng thila po judaram chu ram huai anga siam du tu ram lian automatic majority an om ti kan hria kumsom kal ta chung khan khovel pum huwa pathil danga dawdal na ain he hola hian UN General Assembly a hian Israel dawdalna resolution pass atam zoka diktak chuan alet ni ayatamani kumsang ni som palia tang khan he pol hian Israel chu voiza som sari pali zatalo dem to khovela ram sang zinga dem kai UN in resolution siama adem voi som sari pathuma oma judaram tan chuan soisel na za chuanga om thung eng in bum na nge ni eng ang double standard nge eng fiam thu nge ni ngai chu wangin vo ena thu soi irhiat zong te kuimena Israel la ka mel mani na le che dan zong te gaza chungchanga thu diklo zong te Israel chungchanga thu thang diklo te hi ngai tua chiang la ICC prosecutor in rorel na siam du dan te democracy ram dang te en kol dan anga independent court ne na Israel en kol du lo na te hi juda te huat na Israel huat na anti-Semitism fear ani lo ti lo chu soifiana danga omlo ladies and gentlemen war criminal tak hi Israel rama omlova Iran rama omani Gaza te Syria te Lebanon te Yemen te an om heng indo mi miswal kianga ding te thil tha laka thil thalo mal somna laka huat na chi bai buk na ne na ding te chutiang ti thin te chu in za pui turani tin buaina hian du than tur dang kan nei lo wangin kan chakdon ma se intan thu cha kana ya Israel in he indona hian hena achangang du than tur dang kan nei lo wangin he indona hian kan chakdon ani thlatam tak chunga kan mi te tha an ni nuwa simna nei lovin chu na chu an kalpui chhun zom zela kan in hum him na konga tu ma in kut an phar lova tuna chuan ram kan nei towa tuna chuan sipai huai sen tekhin rual lawa huai sen kan naya kan in veng me kani chu chatuan thleng po in nadang lam lovang man la ya tanga juda te jin kongro pui taka tunlai hun boina na sa takle soisel na le doron na sa takkara te kan odisi chu kan thiam hla le kan beise na hlaril kan thu cham hlui te chu hlen chhuain na om ringani hlaphua thiam ro pui tak trom kam han ho lokila Israel chu zan re le nuam taka chuan lungbuangena chol ngai lova kan beise na mei hi amit kan phal lo
achan chu Israel eng hi kum khua in amit don silo kan mi pui le si pai zong zong te huai sen na le dikna thuamin intichak ro u